tuge nguo ri kwaga gwikira ri ni especially mundu active ni ugwati nguo cia thiini kana ku hold testes kindu gitagwo scroll support na the reason is angikorwo mundu rume ni active ni tuge ni atengeraga ni ahiuhaga ni arugaruga ni areka maundu ri mbegu ciake kana testes ciake ri ithi kihuraga no ithi haro nene muno ikoragwo ikihura back and forth gatagati ga ciero na ki ona ni acikaragira basically so it is very advisable na muno hari andu aria mako me active gwikira underwear tight tondu ni waya macoka gutukora ni magire na ruo rwa testes testicular pain ni undu wa nyamu twita traumatic epididymitis gutufia gutinda giciguthithia mwena gucikarira and all that so icio ri no eke na korwo ni ndarekira nguo ri areka gwikira ni itumi ingi no ni undu ti undu wa size tugiuka hari testes testosterone ri ni hormone ya undurume ni tumaga mundurume akorwo akineneha gukira mutumia generally hari muscles na bones na kila kitu niwe tuma tugie nderu niwe tuma tururumie mugambo na kugia ciana na maundu macio. Shesheni hakuhe nawe.